whaatalo whātu talafoile nei tai au si mele whaafonga talala Radio Samoa. O le ale to e whaatawina le whale o loa tele le The Warehouse mea whaapapa po o fireworks. O se whaiunga le kamupani ua whau mai iso enga na whesilingi ai ana pāanga, ma o le silia ma le afo i la tau na whesilingi ai le nei iso enga ua whaali finangalo. E silia le whaatasi atu i mea whaapapa o lo o whaia ino fuanga whaitele, na ilo le whaia i whale o ainga. E le ngata i lea ua whailo le company, ua amatau na mou mali atu le whaamanatuina o le Kai Fawkes, ai maise, o le aafia o mea ola ona o le leo te tele o nei mea whaapapa na whaamawina i fo i le vaenga o tau i mo whaalawalawe whaafua sei i le vao le tausanga i luafe se fulu, ma le luafe se fulu iwa, e o atu i le luafe fitu se lau se fulu ta alo sanga whaaulu i nātu ona o tangata mānunua, ma fua mai i mea whaapapa whaia i whale o ainga. E le iai whaatasi se isi na motu sia pei meni o benefiti, ona o le le avea o whanau ia onga po o le si tala ina fo'i i le fō mai. O aia inga nei mō mātua iai whanau ma o lo maua pēr benefiti e te tau na whaamaliaina a wale maua pēr o benefiti. O le tausanga i luafes fulutolu na amata whaofi mai ei le te tau na whaamaliaina o nei matawha i oi mō mātua. A o tū mai ei le fōi le vaenga le national ma a whai ai le usita ia le matua o le a fia i loa tupe maua mai le benefiti. Peita ai, o se mata upu a vea ma a venga wha au popo i ngā luenga le social development, ma o le tau fia o le maua peo benefiti ono le le wha malieina o aia ingo lo o sau i fesoasoani o le malo tau wala mai i lea mata ngā luenga, o sau noa le minista ia Carmel Sepuloni, e le a wailo na manatu i le whaia fua nei wha asalanga, a o fōlinga mai ai e le mana o le malo e wha pipi ini ai a inga peise i o lo o sau wai mata whai o le tangata tala benefiti. O sau wai ma le fesilia le so upo le Child Poverty Action Group, Janet McAllister, pe ai sea wale ave e sea i loa. O lo o wha awawi lo i longo nei a inga, ma e paule suwinga o a inga nei e motu sia petu i TTA benefiti na ave e sea aperilo le tausanga tāluai. O le leto e a fia leo benefiti a mātua no foto o tasi po o solo parents e le o whaeloina le ingua o le tamā po o le tina o le pepe. Ua whaelo mai le tamaitai Palemia Jacinda Ardern le filifili o Dame Cindy Kiro e a vea makovana sili o New Zealand. O Dame Cindy, o se tasi ua tele to finga whale taita e to tono le atunu una au nai. Ma o se tasi o tina ielo na sootanga i tangata Maori wha apea tupu anga Pākehā. O le whaalawilo mai o Dame Cindy ana nafi, ua whaelo ai fo e Jacinda o le vaiaso tā luaina tala noa i le tamaitai tupu. Queen Elizabeth le lua ma whaelo i ai lona tali tonuina o le filifili o Dame Cindy nā te tau a vea le tofi. O le filifili o Dame Cindy o le aia suitu langai i a Dame Patsy o lo tau a vea le tofi le taimi nei, ma o le aso lua valu o September leo le a whaatofa mai ai Patsy. O Dame Cindy o le aloa ia lona tula i mai le masino o Kitopa, ma o le ulua i tina Maori lea o le ano foia le ofisa o le kovana sili. O lo se tūlanga ti ngā ina se tamana tatui tu lou i lunga le pasiana nafi i sifo o Aukilani. Tala me le so upo leo, o lo wha mauni ai pe tusa le tūlai whai le fiafi, le ana tupu ai i Henderson, o le uwha manu alia na tatui i lunga le pasi, ma e to alua na soso la ese mai le pasi lea taimi, muli ai to e maua ma o lo wha talanoa nei iso e ngā leo. Ua wha mauni mai fo ele Auckland Transport o lunga o se tasi o la tau pasi lea na tupu ai, ma ole ave pasi lea na vave feso o ta i atu i leo e tu sama le mea na tupu. Ele i wha amanu o lia le ave pasi, ma o lo o wha awau pia nei so enga. O le owa uma le muane o le fata chips i tutono le countdown, ai o mai lea so safa ato a umatu sa sawane le afi mai se tasi o kololi fai whaatau, o lo iei o loa i si sifo lavo au kilani. Wha amonia mai le sui o le foodstuffs, o le Pack and Save Lincoln Road i Henderson, lea na tupu ai, na vaveane le au fai ngā luenga matineia, ma e wha aftaia le iei se tasi nā whai nai. O lo so enei le pulenga wha apea le ofisa leo le nei mū. Tala mulimula le tae au, e wha cases fau wha amaoni o le COVID i le community a melepone au se tālia lea ua whaelo mai. O le ulua i case o lea to o wha, o se tamana ia mua i whaalongo i nā aunga o le fului le aso lua se fulua me, mulimuli ai whaialo na siaki le aso sā, ma sa wailo tala ua positive. O le isi to atolo i lato umai vāvala lata so tanga ma lea tama, ma e lua a inga e o mai ai. E lua no fuanga nā sia cases ua whaeloa. E au fia ile haonga ma le shopping center i High Point. O le toe whailo mai o nei cases i le community a melepone ana nafi, ua whaamuta ai ma le whaitaunga o le valu se fulu wono aso so ta alua na le eise case i le community a le estete, tu ufatasia talo tae au,
E le i maua mai se tala pe ono iai se afiango nei cases i le whewa isa o loto a New Zealand ma Ausitalia le o loo wha au nei. Tala na o le tae au manuia le nei aso lua.